Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Yosua 3. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu, dan hidup kami biarlah berkenan di hadirat-Mu saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bangsa Israel ngepari Lau Jordan. Pepagina lampas keke Joshua raskrina bangsa Israel. Berkat ia ibas inganna erkemah isi timnari kulau Jordan. Ije erkemah ka ia krina ope denga ngepar. Teluari kencasi pemimpin-pemimpin bangsa lawas niari ingan erkemah janahna ermomo man bangsa nina. Kenca idahdu imam-imam ngangkat peti perpadanan Tuhan di batandu. Minter tantangi krina kemahdu jenari ikutkanlah ia. Langgo pernah kam ijenda maka kala sinuduh kendalan manbandu. Tapi ula deheri peti perpadanan erdalanlah kira-kira 1 kilometer ipudina. Nina Joshua man bangsa bersihkan bandu rikutkan aturan agama. Sabab pagi Tuhan erbahan sada tanda kuasa i tengah-tengahdu. Kenca si isuruhna imam-imam ngelanja peti perpadanan jana erdalan leben asa bangsa Minter ilakokan imam bagi si ikatakan Joshua. Nina Tuhan man Joshua, arkitekan perbahananku si sendah mulai mekam ipermuliakan bangsa Israel. Janah iang kana maka aku kap raskam bagi aku enggo ras Musa. Suruh imam-imam singangkat peti perpadanan maka adi enggo ia seh ilau Jordan. Labanci latedis ia ibas lau Jenari Nina Joshua man bangsa mari begiken kais ikatakan Tuhan di batandu man bandu. Ibas perdalanandu labanci la iplausna krina kalak Kanaan, Heti, Hewi, Peris, Girgasi, Amori, ras Jebusi. Itahdu maka dibata singgeluh lid i tengah-tengahdu. Maka peti perpadanan Tuhan sinasalit. Ngepari Jordan leben asakam. Genduari pilih 10 kalak sekala ibas tetep suku Israel nari. Kenca imam-imam singangkat peti perpadanan Tuhan sinasalit. Dedehken nahena kubas lau Jordan labanci langa di maler. Janah lau si maler kubernah pulung ibas sada ingan. Tempat-tempat itambak. Tupung sangana paksa pranin. Janah lau sangana banjir. Kenca bangsa berkat ibas ingan erkemah enari guna ngepari lau Jordan. Imam-imam si maba peti perpadanan krina ardalan arah lebe. Minter ngadi lau na maler janah neng terus ku gunung i kota Adam. Ema kota deherken saretan. Lau si maler ku bernah kulawit mate nggo kerah tuhu-tuhu maka bangsa banci ngepar deherken Jeriho. Asum bangsa erdalan ngepar arah tanah si kerah. Imam-imam si ngelanja peti perpadanan Tuhan tedis ibabaw tanah kerah i tengah-tengah lau Jordan seh krina bangsa ngepar. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu, berkatilah kami ya Bapa. Amin.